Что айтал? 50 000 сом болды şu что айтал. 50 000 сом алды туғандар. Бүгін 25 июль ылы базар қорғандауыз. Эми убараланбай, мал түшүмдү толугу менен айыл чарбасына багытталган фермер KG тиркемеси аркылуу сат. Туғандар ушу фермер KG'ден колдонуучулар болсо, каалоочулар кирип малдын баасын билүүчүлөр болсо, ссылкасын описанияга калтырып коем, комментарийдин эң үстүнө дагы жазып коем туғандар. Каалоочулар ушактан кирип, скачать этип пайдалансаңар болот. Туғандар дагы бир айта кетчү нерсе, комментарий жазып калтырсаңыз, анан наркы жума мен баарын бир сыйра көрүп чыгам. Эң көп лайк набирать кылган комментарийге менден 200 сом баланска туғандар. Не деп жазсаңыз, ал өзүңүздүн идеяңыз. О, шактара туғандар. Бүгүн базар коргондо чото мурдага караганда сал көбүрөөк алып кетти. Базар өтө зеригиштүү болуп кетип атты эле туғандар. Азыр мыякта да ушу гелакап болуп атат, бир барайынчы. Кайсы атка, кайсы бейге келип болуп атат. Не жок, мыякта болуп атат. Мыякта болуп атат. Кайсында? 50 алса карап турмун, бул ушундай. 57 000 бердик, а? Ооба. 57 000 берди. Бирок болбой калды. Так кошот, а? Кичине бар. Так азыраак калды да, 60тан азыраак коюп берсе болот экен да. Кунан байтал. Кунан байталга 57 000 берди туғандар. Мыякта дагы келе уланып атат. 29,5 болуп турмун. Мына эт түбө менен, мына кара менен, мына алдындагы жерди. Şu eko 129,5 oldu. Narkı şaşırağı ekan. Berkisi kartаңыраğı ekan. Altın 8 gördü sonundan onu? 68,5 berkisine. Şu bayağı tar soda oldu da bunday. Maydalanıp, nar sürelip, beri sürelip. Мынча өрөсү, мынча кошосу, мынча түшөмүн айтып деп эле 68,5 мыңга ушу сал иштен кайтып калган дейт. Жем жеп турган бекет. Көбүрөөк жашап коюп турбу. 68,5 мыңга пулдады ушуну азыр. Өстүрүмдөрдө сода жок тугандар. Ошол жерде турдум бир 10 мүнөт, 15 мүнөттөй. Сода жок берди. Bir adamın kolun karmağı adam yok. Biri akaç taksı жүрөсү. Biri bir kolunu algan eken 2 ay bağıp duran. 2 ay bağıp ança жей турган нерселерин берип, жем жебейт экен башка бир жирнирак берип, сал оңдоп чыккан экен 2 айда 2 000 кошулуптур. Шунча 2 000 сомго шунча менет кылдымбы деп башың кармап турат эми. Чоңаттар жакта сода баягы күчтүү болуп атты эле. Не oldu деген? Kimden kim kança kalıp, kança satıp, kim kança payda görür деген? Oğlum solas bütüp kaldır onu tuğanları. Kökrektörü jayında eken bu. Aygırdan kayıt bir da bu? 4 yıl uyuruluptur da. 4 yıl uyurulup. Aygırla жүрүп тур. Бул гарантия. Көрүп жүргөн ат. Сынакы көрүп жүргөн ат экен да бул. Жашы канча болуп калды? 6 асы. Куда калса улага гарантия. Канчага бүтсө да? Айтпайсызбы? 90 тегерегинде бүттүр да сода. Ошонун үстүнө карап бере öğretkesleri. Telefon açırın adlaga. 0552 menен 90 Kayra başlan. 0552 menен 90 02 86 90 tegereğinde soda büttür.
Ошонун үстүнө кошуп тура берет экенсиңер туугандар. Мала пакет канча калдым деди? 74кө. 61 бе? 71 болды. Айтам да, дадыл болуп кетти деп айтам мына. Айгырга дең. 61 болуп тур. Жекчанын аты экен да мына. 61 болуп тур. Күчтүү экен бул. Айгыр 61 болуп тур. Мала пакет. Ала жылкынын тагы күчтүү болот дейт о. Бирок өзү күчтүү болбойт да булар. Мунун содасы бүтүп тур да. Байлап антип мине берсин. Эсептер канча болду? Канча болду? Бир айтыңыз эке. 83 болду. Жашы канча экен? 2 асый 83 миң болду. 2 асый 83 миң болду. Сорусу. Бураңаттын балдары бу. Бураңаттын балдары. Но жаныбар 82 болуп тур. 82 миң. Жашын билбедим ушу. Кебетесине жаңасы айго. 82 миң алып турушум. Күчтүү аттын балдары экен да бияк. Жашы канча эле? Жаңасы. Тыйынычы тыйыны. 100 миң кем бар да. Телефон айтасыз бышар. 554 менен 25 60 70. Бир нар бастырыңызбы? 100 миң кем бар экен. Бу алынды ака? Сатылдыбы? Саттыңыз сиз. 68ге берип тастадыңыз бар акада. 68ге мына. Койгон малга жарайт. 68 болуп тургандар мына. Арабат улап, нарбасы, бери басып чөп таштак кала берет. Сынды урактарынан барып ке, сынды урактарынан. Көрктүү урактарынан. Мына аттыга кирип атканда 150 миң кеми бар деп атты эле. Азыр бир сере көрөлүчү. Ошо. Жерди кашка. Нары бери базардын немесин ачып атып. Азыркы жерди аттын. Ошо жерди аттын. Жашы жаңасы экен. 150 кем бар болду экен азыркы. Нары бери басып көрөбүрсүн азыр. Базар кызып кете тартабыз азыр. Алаш кетелектер. Мо 60 канча дедиңиз? 68 миң сом. Кышты. Кышты. Жол жоргосу бар, жорго. Жол жоргосу бар. 68 миң сом болду. Жол жоргосу бар. Жоргологон менен келет нары. Алмаз кечен убактып бардың беле? Мына 82ге же 3кө же адашоодон 1000 сом нарак берек адашоодон. Жашындагы билбей калдым. Жашым ушу орто жашта да бир. 3 асыйдай да кебетесинен. 2 асы 3 асыйдай. 83 болуп турабы? Же 2 адашоодон мен. Өзү кебетесинен жакшаттай. Жош. Аламыр барып бастырчы бир көрөлүчү кана. 150 миңди бир көрөлүчү кана. Жол жоргосу бар окшойт мындагы. Дальныйга басырсаңыз жоргологон менен кетет окшойт мындагы. Алдынан көкөрөктөрү жакшы экен. Канча берди базар? 100 берди. 100ге чыкты. Дитке элешпеди бирок. Дит айтылышы 150 болуп атты эле. Кичине коюп берет да андан, а? Сал бар да жолу. Сал жолу бар. Телефонун айтабызбы? Айтпай эле коебузбу? Кантебиз? Айтпай эле коебуз, а? Серен сатабыз, кетебиз.
Ат жануар. Құрсақты жерде екен да бұл. Бұл баяғы башқа екен, бұл башқа екен. Мен жаңағы жерде атып қанша? 93 болды, сатылды бұл. Ташы қанша екен? Екі асы екен, а? Үстіне? 93-ün üstüne daha mini kurada degan hazır. Kesinçi? Екі асы болып тұр. 93 көбі сода бүттір. Шақтан бастырып келді. Что-то жай басып келді. Аты текшерге yok. Пайдалы фигура екен, жануар. 93. Oga, ko'gat tartadi to'g'aga. Shuni tartaylik-a. Kechagi otni sotib yursak rosa qardal qo'yib ketdi-da. Mağadaga chalib satılib ketdi deb. Bir nar bastırыңсы bu. Qancha olib ketdi u? Agar o'zida ariq ekanda. To'g'aga qancha bu tiyini? 85. Ondan qo'yib berasiz taqa? 85'ten. 85'ten dağı çöz. 75 lira olacak. Azırak kaldır da. Ha? Telefonu aytı üresiz, bayaktan satıp gidesin be. Şaklarına satıp üresiz be. Koyup dur. Pazardan nasıl sattınız mı? 93 gün. Amçemdi? Ayakta mı şu ata tekim? Üç kulaktan geldi öyle. Üç kulakta attın yaşlılar var dedi. Şunun sodası büttü okşay şunu. Aldılar mı? Kaç oldu? 70 kam var. 70 kam var oldu. Soğun golü degen de. Soğun bol. 70 kam var oldu. İşte. Oldu. Kunan mı? Yüzde okudan kalsam yerde toğultırat olup kaldı. Narı çapılavatkan, beri çapılavatkan. Sekin bakalaşkaya tıyını salıp ırgıtsan. Gele başlarlar. Bazar öte kızıp geldi. Öte suz da hazır. Uygu arkamda veriyorum. Ben aksa aldım da. Takalatkan geldi bunu. O attın yaşı kança o? Bir aytınca attın yaşı kança? Yaşı 2 yaş. 2 yaş mı oldu? O sen neyle çekin ama. Takalatkanla geldiniz mi satılmaya bu? Kulaka cügüret. Kulaka cügüret. Kulaka 3 yaş. Hazır kunan mı bu? Kızsın böylesine sen. Men 3 yaş deseyden 3 yaş eken de atmayayım mı ben? Men evreyim ama evreyim ben. Kırgızsın mı dedi oğlum. Evreyim. İsrail'den geldim. Kança hava tıyın? Kança kaldınız mı? Bir aytınız. Teyir neysem yesin o kadar. Bir aytınız bir kana. Okşu yersin. O bir okşu tüyürüngisi kana. 5,5 dolar. 5,5 bir kalgansız. Ben halkınımızda akit ülkem apke geldim. Ülkeniz apke. Ekmedi. Yama etmesem bu ben tutarım takip duram kaldım. 5,5 dolarga Şöyle geldi. alıngan. Daha polis yol giresi var mı? Kaltet ayında geldi. Kaltet ayında geldi. Hazır 3 yaş. Ben siz 3 yaş deseniz ben 3 yaşıydı o altında bunu. Yekası. Yekayım çıktı. Şuradan yerden çok ayıplar. Kaçın çok ayıp. İşte oldu da bulayım ama. Kunan. 2 yaş. Kaltet ay 1 yaş. Oğlum özüden nasıl ötüyordu? Sen sağ. Kana o. Bir göreyinçi. Tak canı var. Göre var lan. Tak. Gözetmedi de bu yap. Yok üstü filanı götüreyim. İşte desem avam kunan deydi bunu. 5.000 dolarga kelgan kunan deydi. Bu yakta tartpaşasam konser başlalıp ketdi bu yakta ziritelleri.